kumusta? Ayan, di sa sinigitiyo ako yan. Ni Ate Edith Lorendo Garo Ricardo. Yes, Erlinda Fernandez Elida, and I'll be watching. Yes, thank you so much, friendly and Bobby, for this 100 stars. Yes, yes, yako, puti na nakanta. Labaw. The Labaw Brothers. Girl. Yes, I'll be watching Rose Valiente, ni Ma'am Lani. Ate Juicy, ayan. Yeah. Ating Irene, ni Ate Nena Kakal, ni Ate Carolina Dayap, ayan ang watching. Jakong maliwanag, ganda ni Ayan, saksihan ng luyong hanggang nasa aspire. Turnos mo't situe, ikwintas kaniya, ayat mo't pabiyangan, ken pabiyangan, nakakintad langit, ni arapan, bile ni parmata, awang umarang, duteng tatangatan, natuan rangsa, kamatuan nga bituin, inupuntan nga ayan. Kamatuan nga bituin, inupuntan nga ayan. Kalagay ko dito nga kanta kat grade 1. I think grade 1 na dito nga kanta. Ibakbakan ni manang ko dito, iniba sit na pala. Yes, ayan. Happy watching! Sis Michelle Garciano Tamora. Ate Shirley Costales, Pilugan ni Sis Nancy Nagdiwag. Ni Best J.R. Lagnaro, yes. And Good Santa Monica, Jennifer Molina. Iti napuno
laban na nita. Dati ka kanta. Para kini ate love you gilasyo. Inayat ka tinapod mo asawa. Atu